Okukwezi huyu mwezi no kwezi ko guhindirirwa ibihe ni mwezi wa kubadilishiwa nyakati. okuno rero ko guhindirirwa ibihe Huyu ni mwezi wa kubadilishiwa nyakati. aho byakabereye kera Mahali vimetokea ni zamani ye guhindurwa ukurasa unakwenda kubadilishwa. haleluya Amen. hari ubuzima umuntu abamwo Kuna maisha mwanadamu anaishi akabumara umwaka wose anamaliza mwaka wote, imyaka 2 miaka 2, imyaka 3 miaka 3, 10 nirenga 10 hata zaidi, ariko guhera ku kwezi lakini kuanzia mwezi huyu huyu kigiye guhinduka mu buzima bwawe kuna kitu kinakwenda kubadilika maishani mwako. Amen. ibizokwama biruko Havitabaki kuwa hivyo. uraje kuguhindurira ibihe Bwana kwenda kubadilishia nyakati, nawe utwenge nk'abandi na wewe ucheke kama wengine, nawe witwa umuhirwe nk'abandi na wewe uitwe muheri kama wengine, nawe ubahwe nk'abandi na wewe uheshimiwe kama wengine. hari ibyo wambaye mudakwiranye Kuna yale ambayo umevaa hamustahili nayo. ubayemo utarubwe Kuna maisha unaishi si ya kwako. uraje kubugukura Bwana anakwenda kukuondoa, akwambika ubuzima wagenewe akuvaisha maisha ambayo umeandaliwa. Amina. gira umutima wawe ati Jack Ambia nafsi yako eti uraje Jake, kubukura kubwo buzima Bwana anakwenda kukuondoa maisha uraje hayo. kuguhindurira ubuzima Anakwenda kukubadilishia na maisha, umere nk'abandi na wewe ukwe kama wengine, mbere urenga aho bageze hata zaidi uwe zaidi ya wao. yabivuze Maana aliyesema no kubikora izobikora hata kutenda kutimiza atatimiza. numwizigirwa Yeye ni mwaminifu. yarabikoreye Aburahamu Aliyatendea Ibrahimu, yarabikoreye Sara alitendea mama Sara, yarabikoreye Elizabeth alitendea mama yarabikoreye Elizabeti, Zakaria alitendea baba Zakaria, yarabikoreye Isaka alitendea Isaka, yarabikoreye Eliya alitendea yarabikoreye Elia, Elisa alitendea Elisa. uyu munsi aza kubikorera Leo atatendea na wewe. Amen. Amina. haleluya Amen. munyemerere dusomere ijambo ryanditse muri Mariko Nikubalieni tusome kitabu cha Marko mtakatifu igice cya 10 ku murongo wa 46 46 turashikana kuri 52 tutafikisha 52. nuko bashika i Yeriko akivana i Yeriko n'abigishwa biwe n'ishengero ryinshi mwene Timayo yitwa Barutimayo umusezi w'impumyi yari yicaye iruhande y'inzira yumvise ko ari Yesu umunyanazarete atangura gutakamba ati Yesu umwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Abantu benshi baramuzibiranya ngo ahore, ariko arushiriza cyane gutakamba ati mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Yesu arahagarara arababarira ati nimumuhamagare. Bahamagara barayibwira bati humura va hasi araguha. Nayo ita imuzu yayo irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza atugomba ko iki. Impumyi iramwishura iti ndagomba guhumuka mwigisha. Yesu arayibwira ati genda ukwizera kwawe kuragukijije. Acarahumuka amukurikira ku nzira. Imana yabwicura irutse komera amashimisha. Amen. Iyi mpumyi Huyu kipofu yari mu gisagara cyitwa Yeriko. alikuwa katika mji unaitwa Yeriko. Yeriko mwibuke ko Yeriko, kumbuka kwamba Yoshua yari yayivumye. Joshua alikuwa ameilani. Cyari gisagara cyavumye. Ilikuwa ni mji ambao umelaaniwa. Impumyi Barutimayo mwana wa Timayo. Huyu kipofu Bartimayo mtoto wa Bartimayo Yari impumyi. alikuwa kipofu. Yari afise ibintu bitanu yakoze. Alikuwa na vitu vitano ambavyo amevifanya. Ushatse kubyandika wo byandika. Ukitaka kuviandika andika. Yari amenyereye Alikuwa na zoea kubaho asegerereza asaba saidia papa saidia mama. kuishi anaombaomba akisema saidia papa saidia Ikintu mama. cha mbere yakoze, Kitu cha kwanza alichokitenda, yaravuye mu kamenyero. ametoka katika mazoea. Yaravuye mu kamenyero. Ametoka katika mazoea. Ubundi bwo yumvise urenganye, Akisikia mtu yule yote anapita, yamubwira ati saidia. alikuwa anamwambia ati Biblia mfasha. ngo yari impumyi kandi umusezi. Biblia inasema kwamba alikuwa kipofu tena anaomba muombaji. Yari umusezi. Alikuwa mtu analomba lomba na muombaji. Yari umusenzi. Hakukuwa muombi hapana. Mugao yari omba omba. Lakini alikuwa
yari saidia. Alikuwa ni saidia. Abonye yumvise Yesu, aliposikia Yesu, acava mu kamenyero, akatoka katika mazoea. Kuja kugira ngo Imana iguhindurire ibihe. Kimwe mu bizogufasha, kimoja mu vile ambavyo vitakusaidia, nukuva mu kamenyero, ni kutoka katika mazoea. Hapana gusenga Imana mu kamenyero, hapana kuomba Mungu katika mazoea, hapana gukorana n'Imana mu kamenyero, hapana kutumikia Mungu mugabo ubuvugane n'Imana mu bundi buryo buhinduye. Lakini zungumza na Mungu katika nyingine ukurasa umebadilisha. Bila umenyereye gusenga rimwe ku munsi, unazoea kuomba limwe, ugomba kwiguhindurira ibihe. Unataka Mungu akubadilishie nyakati, hindurira gatanu ku munsi, badilisha uombe mara 5 kwa siku. Iyi mpumyi, huyu kipofu, yumvise umuntu, yaravuga ati saidia, alikuwa anasema nisaidie, chorera, ati chorera, nichoree. Ariko yumvise Yesu, lakini aliposikia Yesu, aremera kuva mu kamenyero, akakubali katika mazoea. Iki ni igihe cyo gukora ibitandukanye n'ivyo umenyereye. Hii ni wakati wa kutumika tofauti na vile ambavyo unazoea. Amen. Usenga bitandukanye n'uko umenyereye. Katika maombi yako uombe tofauti na jinsi ambavyo unazoea. Kwita abandi utandukanye n'uko umenyereye. Mukushirikia wengine utofautishe na jinsi unazoea. Mugufasha abagowe n'abarwaye. Mukusaidia watu wajane wale ambao wana shida. Bitandukanye n'uko umenyereye. Utumike tofauti na jinsi unavyovizoea. Mugukora ibikorwa by'Imana, kwa kutumika kazi ya Mungu, ubikore bitandukanye n'uko umenyereye. Tumika kama jinsi tofauti na jinsi unazoea. Mugutangira Imana, kwa kumtolea Mungu, ubikore bitandukanye n'uko umenyereye. Utumike jinsi kama uzoea jinsi kunatumika, uzohindurirwa ibihe, utabadilishiwa nyakati. Icya kabiri, cha pili, yaremeye guta impuzu yari imufitiye akamaro. Yule kipofu alikubali kutupa nguo ambayo ilikuwa na thamani kwake. Mu Bisirayeli, katika wana wa Israeli, abantu bari kure gusabiriza, watu walikuwa wanaachiliwa kuombaomba, baja gusaba agrema, baja gusaba urusha gubemerera gusaba, walikuwa nda kuomba ruhusa la kuwakubalia kwamba wataomba. Hama umaze gusaba uruhusha, ukishomba ruhusa, baraguha impuzu yabigenewe, walikuwa nakupatia mavazi inastahili yo kazi, impuzu yabigenewe, kazi nguo ambayo inaendana na kitu unataka kufanya, ya watu ambao wanaombaomba. Kwera baratinya cyane, maana walikuwa wakiogopa sana. Abasi bashaka kwigira basaidia papa saidia mama, maana maadui wanaweza kujifanya saidia papa saidia mama. Kumbe walikuwa wanapeleleza igihugu cyabo, kumbe wanapeleleza nchi yao. Baratinya n'ibindi, walikuwa wanaogopa na vingine. Sasa barabaha impuzu, wakawapa mavazi. Iyo mpuzu, hiyo nguo niyo Barutimayo yambara nawe, ndo Barutimayo alikuwa anavaa naye. Ndibwira ko najiambia kwamba muri iyo mpuzu yategeza kubi katika nguo hiyo ilikuwa labda na mifuko, kugira ngo amahera bamuhaye, ili pesa wanazozimpa ashe mu mifuko, aweke kwenye mifuko. Barutimayo yumvise Yesu, Barutimayo alipomsikia Yesu, yachafata rwa ruhuzu, eti alipokamata kile kinguo, ngo arayita, akakitupa. Impuzu yari imufitiye akamaro, evasi ama nguo ilikuwa na thamani kwake. Haleluya. Amen. Ugomba ko Imana iguhindurira ibihe, kama nataka Mungu akubadilishie nyakati, unarekura ikintu uzi ko kimeze gifisa akamaro kuri wewe, unaachilia kitu ambacho unaona kwamba kina thamani kwako, kubw'intumbero yo kuja kuri Yesu, kwa sababu ya shabaha ya kwenda kwa Yesu. Impumyi yaremeye guta icyari kimufitiye akamaro. Huyu Barutimayo alikubali kutupa kitu ambacho kilikuwa na thamani kwake. Mu by'Imana, pale mu vya Mungu, utemeye guheba, kama ukubali kuacha, nacho uzoshikako, hautafikia kwenye malengo. Niyo mpamvu Imana ikunda abantu bisonzesha. Ndio maana Mungu anapenda watu wanafunga. So kwikunda siko yankinja, si kwamba Mungu anakata chakula. Oya, menya ko yabanje kurema inja imbere yo kurema umuntu. Kumbuka alianza kuumba chakula kabla ya kuumba mwanadamu. Ariko irashima ibonye ico wahevye, lakini Mungu anashukuru ama anafurahisha na kuona kitu ambacho umekiacha. Wahevye inja, wahevye ibigufitiye akamaro, umeacha kitu ambacho kina thamani kwako. Uragiye mu gikorwa c'Imana, umekuja mkazi ya Mungu, uragiye gukorera Imana, unakwenda kumtumikia Mungu, uragiye gusenga, unakwenda kuomba. Imana iragomba irabe ikintu uhevye, Mungu anataka kuona kitu ambacho umekiacha, kugira ngo guhindurire ibihe, ili akubadilishie nyakati. Igihe cyo guhindurirwa ibihe. Amen. Hii ni wakati wa kubadilishiwa nyakati. Ukwezi ko guhindurirwa ibihe. Huu ni mwezi wa kubadilishiwa nyakati. Ica gatatu, cha tatu, yarizeye Imana ikoresha Yesu. Yule kipofu alimuamini Mungu anayemtumikisha Yesu. Barutimayo
yumvise Yesu, Bartimayo alimsikia Yesu, ntabwo yari bwigera amubona, alikuwa bado hajawahi kumuona, aravuga ati lakini akasema reka nizere iyo Mana ikoresha Yesu, acha niamini huyu Mungu anamtumikisha Yesu, narinze kuravyo hirya canke hino bila kuangalia huku ama kwingine, mazi iyo Mana imukoresha afu anayemtumikisha ndazi ko nanjiza kunkorera igitangaza. najua na mimi atanitendea muujiza. Amen, haleluya, amen. wowe upfe kwizera gusa, Wewe tu uamini tu, iyo Mana ikorera aha hantu, huyo Mungu anatumikia mahali hapa, yakoreye abandi aha nyene, aliyetendea wengine hapa hapa nawe uyu kanisani, munsi araza kugukorera. na wale watakutendea, Yagiriye neza benshi batandukanye, aliyetendea wengi wa tofauti hapa, nawe uyu munsi araza na kugukorera wewe Yesu igitangaza. atakutendea muujiza. Ikintu kigira kane, Kitu cha 4, yaremeye kuvuga kandi atabona uwabwira. alikubali Bartimayo kusema haoni mwenye anaambia. Yaravuze ngo Yesu, Yesu mwana wa Daudi ngirira imbabazi. Alipanza sauti na kusema Yesu, Yesu mwana wa Daudi nirehemu. Aravuga, Akasema abwira uwatabona, anaambia mtu ambaye hamuoni, yatuye ukwizera, alikiri imani yake. ugomba kw'Imana ikukorera igitangaza. Ukitaka Mungu akutendea muujiza, Uratura unakiri ibyo utabonesha amaso y'umubiri, yale ambayo ni kwa macho ya mwili, ariko ubonesha amaso y'imwemu, lakini unaona kwa macho ya kiroho. ituza Amen. kwatura uyu munsi Yale ambayo utakiri leo kiraza kukubera nko kuza yatakuwa kucatura. kama gisu tayakili. Amen. Uwo mwicaye ntiyavyumvise, Huyo umeketi pamoja mumbwira ati kusikia, icuza kwatura uno munsi kiraza kubera nko guca. mwambie kile ambacho utakiri leo kitakuwa kama gisu tutakikili. Amen. Reka ndakubwire nawe bwira Imana ati Mana, Acha nao nikwambie, mwambie Mungu, Mungu, vuga ati Mana, sema Bwana, uyu munsi leo sishaka gusohoka uko ninjiye, sitaki kutoka kama gisu nimeingia. ico nza kwatura Kile ambacho nitakiri kize kumbera kuno, kiwe kama gisi ambavyo ni nimekiri. mwizina rya Yesu Ni katika ndabisabye, jina la Yesu nakiri. amen. Amen. Ica gatanu, Cha 5, ntiyitayeho kuba mu kinege. yule Bartimayo kipofu hakushurikia ama hakuwasikiliza watu wamemkatia tamaa. Hari umuntu mu buzima bamaze kumuca intege mu majambo, Kuna watu maishani wameshamkatisha tamaa. ashira ukuboko hejuru, Aweke mkono juu. ntuzurekure ngo nuko bavuze. Usiachilie ngo ni kwamba wamesema. Hari umuntu nabibwiye mu gatondo yaraje arambwira ibintu by'abantu bamuciye intege. Kuna mtu nimeambia asubuhi anakuja kunambia watu ambao wamkatisha tamaa. Ntuzurekure ngo nuko bavuze. Usiachilie ngo ni kwamba wanadamu wamesema. Umusore umwe yashimye umwigeme amugaye, Kijana mmoja alipenda binti ambayo ni mlemavu, nyamumugaye, na huyo binti mlemavu yagenda gutya, alikuwa anatembea na sunda hivyo, huyo aha akaduga gutya, hapa hama abandi basore baramwicarika ahantu bambwira ati ariko nawe, wengine wagarusu wakamketisha wakamwambia kabisa, ati kajya kamuga ntaniso, ule mlemavu usikii haya. bambwira ati murabona, Akamwambia mnaona, mwenye mumenye ico namukundi, nyie mujui nimempendea. urabona kajya kantu kagenda kaduga gutya, Unaona kale kitu kanapanda hivi, ndakabonye wewe, nikikaona wewe ati ndi mu mutima kabisa, hakika nasikia roho inaruka. ari wewe uzi gucana intege wosubira kumuca intege. Kama ni wewe unajua kukatana nguvu, unaweza mkata tena nguvu. Iyi mpumyi Huyu kipofu Bartimayo yigeze yitaba muca intege, hakuwahi kusikiliza watu ambao wanamkatisha tamaa. abaguca intege bazoba benshi, Wanaokukatisha tamaa watakuwa wengi. ari indirimbo nkunda ivuga ngo barakubwiye byinshi yuko tan ariko mama bakaturirimba ukazira katuririmbire, anayejua nyimbo hiyo tuimbie. Imenana imisozi niyo burakugwa, barakubwiye byinshi uzo kwamusegerereza, babwire uti Amana imwigaburira inyoni zitabiba zitimbura, ntabwo nzokwicwa n'inzara. mbona ujasema amen? Kutaravuga ati amen. Barakubwiye byinshi ntuzopfurose umugabo, babwire uti Amana yatabaye Esiteri ikamugira umwamikazi,
iracyatanga abagabo. Agarukiye ku bagabo nacho nangorane reka narinzi kukakabandanya nacho nikwaza mataendelea. Haleluya. Amen. Barakubwiye ngo uzopfangaika, walikwambia utakufa unanga. Wabwire iyo Mana yagiriye neza Yosefu, uambie Mungu aliyetendea vema Yusufu ndiyo nanjye izongirira neza, ndiyo na mimi atanitendea. Barakubwiye ngo uzopfa upanze, walikwambia utakufa wewe ni mpangaji. Babwire iyo Mana waambie huyo Mungu izokwigera ivyemera, atakubali hata. Barakubwiye ngo ntuzoronka indya, wamekwambia utapata chakula. babwire ati iyo Mana waambie huyo Mungu igaburira inyoni, anayalisha ndege wa angani, nizokwemera ko atakubali nife njaa. iyo Mana huyo Mungu yagaburiye Eliya, aliyamlisha Eliya, nizoka ngo mpfe n'inzara, atakubali nife na njaa. iyi mpumyi huyu Bartimayo kipofu ntiyemeye ko bamuca intege, hakukubali wamkatishe tamaa. iyi mpumyi huyu kipofu yacitakambira, akalia, akalalamika, acitakambira, akapiga fujo yari akiri ko aratakamba, wakati ambaye kwa naita abigishwa wanafunzi bari hafi ya Yesu na waliokuwa karibu na Yesu bagumye bamwamama, walibaki wanamunyamazisha, babwira ati reka, wanamwambia acha, atihora, ati reka kugora umwigisha, acha kumsumbua ariko mwalimu. Yesu amaze Lakini kubumva, aliposikia sauti yake bamubwiye ngo hora, wale walimwambia ati kaa kimya. niyo Yesu yakoresheje ati humura, ndio Yesu alitumikisha na kuambia ati mlete. abakubwiye ngo hora, waliokuambia acha nibo Yesu agiye gukoresha, ndio wale Yesu bakubwire ngo anakwenda humura. kutumikisha wakwambie. Naratangaye kubona Imana irungikana igikona, umugati n'inyama, Nimeshangaa Mungu anatuma kunguru, anampatia mkate na nyama, abirungikiye Eliya, anamtumia nabii Eliya. igikona kirakunda inyama, Kunguru anapenda nyama, n'imivyimba, hata maiti kirarya, kinakula bizima n'ibivyimba cyo kirahitana. manake ndio hayo wadiaya. Imana mu gukora rero Mungu kwa kutumika sasa ikikoresha igikona nyene, akatumikisha kunguru. harabi Imana igiye gukoresha ku buzima bwawe. Kuna wale Mungu anakwenda kutumikisha kwa maisha yao. Undi yamubwiye ngo hora, Yule alikwambia nyamaza, niwe Yesu yatumye ngo gende Yesu ndio Yesu alituma neno mwambie nyamaze. yavuze amajambo atatu ngo humura, eti farijika, va hasi, araguhamagaye amajambo atatu. Haleluya, akamwambia maneno matatu. Haleluya. Amen. Reka nanje ndakubwire, acha nami nikwambie, humura, farijika, va hasi, simama, araguhamagaye, anakuita Bwana. Ego. Haleluya. Amen. Humura, farijika, va hasi, simama, araguhamagaye, anakuita Bwana. ikirigeze nawe, huu ni wakati wako na hari wewe. Imana igomba gukora kenshi. Umelia sana, Impumyi yararize kenshi, kipofu amelia. nigeze yiyumvira ko Yesu azoca mu nzira y'Yeriko, Hakuwahi kuweza kwamba Yesu atapita katika njia ya nibaza ko Yeriko. Yesu yoca mu gisagara cyavumwe, Hakuwaza kwamba Yesu atapita kwenye mji ambao umelaaniwa. nibaza ko Yesu yoca muri ako kazu kawe katagira isima, Huwezi kwamba Yesu anaweza kupitia katika nyumba yako haina nibaza sima. ko Yesu yogukorera neza usa ukusa, Huwezi kwamba Yesu anaweza kutendea mema ariko jinsi niwe ulivyo. atumye ngo bakubwire Lakini anatuma anakwambia, humura, tufarijika. araguhamagaye, agira gukora Anakuita, anataka kutendea muujiza. hari icyo aragira akore muri uwo Kuna kila munsi. Bwana anataka kutendea. Ukwezi gutanguranye umugisha Huyu wawe, mwezi unaanza na baraka yako. Yesu aciye mu nzi wawe, Yesu anapita katika nyumba Yesu yako. aciye mu gisagara cyawe, Yesu anapita katika mji Yesu wako. aciye mu rudandazwa Yesu rwawe, anapita katika uchuzi Yesu wako. aciye mu muryango Yesu wawe. anapita katika familia yako. Muhamagare, Muite. muhamagare, Muite Yesu. Yesu mwana wa Dawidi, Mwambie Yesu mwana wa Daudi. girira imbabazi, Nirehemu girira Bwana. imbabazi. Nirehemu. Yesu ngo acaravuga ngo bamuzane, Yesu akasema mumleteni. bamaze kumuzana, Walipomleta, Yesu nakugorera ikintu udashaka, Yesu akutendee kitu ambacho abanza kukubaza anaanza kukuswali. atugomba ko ngukorera iki. Unataka nikutendee nini? Mbarizo wo mwicarana ati Yesu arakubajije ugomba ko gukorera iki. Muulize mwenzako, Yesu ngo nakuswali, unataka kutendee nini? Amen. Yesu ashimwe. Amen.
intumwa zari zengutse Yesu, mitume waliokuwa wanamzunguka na Yesu, yakoreye igitangaza. hakuna hata mmoja ametendea muujiza. Umati wa watu ambao walikuwa hapa, igugu ry'abantu ryaraho ryimukikuje, umati wa watu ulikuwa unamzunguka, na numwe yakoreye igitangaza kuri uwo munsi. Hakuna yeyote ametendea muujiza siku hiyo. Burya Yesu yarahaciye ku bwa Jack. Pale Yesu alikuwa anapapita kwa ajili ya Jack. Burya Yesu yarahaciye ku bwa Yesu alikuwa anapapita kwa ajili ya Claudine. Kutavuga izina ryawe. Mbona utaji ni jina lako? Burya Yesu yarahaciye uyu munsi ku bwa Yesu leta papita kwa ajili ya Claudine. Nakubwira ukuri. Nakwambia kweli. Niwizera. Ukiamini. Urabona ubwiza bw'Imana. Utaona utukufu wa Mungu. Niwizera. Ukiamini. Utagutaha uko winjiye. Utaondoka kama Yesu maingia la. Batimayo yagiye gusabiriza yiwe. Batimayo alienda kuombaomba. Yatashe muhira abona. Aliondoka nyumbani. Abamubona bamuzi. Waliomuona wanamjua. Baramutangaye. Walimshangaa. Niko bagiye gutangarira ubuzima. Ndio wanakwenda kushangalia maisha yako. Bazovuga ngo wagiye gucisha. Watasema umeenda kutafuta uchawi. Bazovuga ngo warivye. Watakwambia umeiba. Bazovuga ngo wagiye kuwapfumu. Watakwambia umeenda kwenye wafumu. Nacho bitwaye. Haijalishi. Abazoguca intege bose batwenge. Wanakukatisha tamaa watakuwa. Abazoguca intege bose batwenge. Wanaokatisha tamaa wote wacheke. Wabwira ati nimuzi ico. Wambia mjui mimi ni nani. Je, sifa gucika intege. Mimi siwezi kukata tamaa. Chiki intege. Usiwe mtu wa kukata tamaa, hapana. 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 Haleluya. Amen. Umuntu bavuze. Uwe mtu akisema igishavuza kitu cha ukasilikisha. Utwenge. Wewe ucheke. Uguca intege. Anayokatisha tamaa. Komeza ukwizera kwawe. Endeleza, ongeza imani. Amen. Mbega wizeye iki? Sasa umeamini nini? Ico wizeye. Kile ambacho umekiamini. Na kila Mungu atakutendea kwa siku ya leo. Haleluya. Amen. Harufise ukwizera muri twewe. Kuna mtamana imani kati yetu. Ico wizeye nico oraza kila ambacho umeamini ndicho Bwana atakutendea. Umve ngubwire. Sikiliza nikwambie. Amarira wariza arahagije. Machozi umelia imetosha. Ikiringo wamaze muri ubwo bureta kirahagije. Wakati umemaliza katika shida hizo imetosha. Imyaka umaze usutamye aho hantu usabiriza irahagije. Miaka unamaliza unaketi hapo unaombaomba imetosha. Ikiringo umaze utabona imbere kirahagije. Miaka tunamaliza uone mbele yako imetosha. Yesu aragukoze ku maso. Yesu anakugusa kwenye macho. Amaso yawe agiye guhumuka. Macho yako inakwenda kufunguka. Maze ubona hari inyishu yawe. Afu kuna jibu lako. Kirahagije wakati umetosha. Chawe ni Yesu, wakati wako na wewe ni huu. Reka mubwire. Acha nikwambie. Umaze ni kirekire. Wakati umemaliza ni ndefu. Umaze ni kirekire uri mu. Wakati umemaliza ni mrefu kwa kipofu. Unamaliza katika shida. Uko katika ile maisha. Watu wanakuona katika maisha tu. Yesu, Mungu inafika mahali inafika mwisho. Yesu anapita mahali ulipo. Yesu anapita mahali ulipo. Ili asikie malalamiko yako. Wakukataza ama waache. Wakunyamazisha ama waache. Mungu anasema ukarikika. Simama nimekuita. Bwana anataka kutenda muujiza. Haijalishi udhaifu umo ndani. Haijalishi yale ambayo umesoma. Haijalishi yale ambayo kusoma. Lakini Mungu anakwenda kukubariki. Iyo maana. Uzobemeza. Yesu uzobemeza. Nilikuta Mungu ni mwaminifu. Hajawahi kusaliti. Utamaliza hivyo. Utazeka hivyo. Kuna kitu Mungu anakwenda kutenda mwezi huu. Asante Yesu. Nimegundua uzuri wa Yesu. Nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobaberako. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa,
ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwayi. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa endeze z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi.